Nĩ kwanyitana rĩngĩ no nĩ thutha wa Gĩthaiga wa cai aka Tea Master gũkorwo agĩkinyanga fan ũmwe wakorwo akĩranga raini ciake, but before ngũmenyithĩtie ici mwĩroreri, let's congratulate Gĩthaiga wa cai so much because now his Facebook page is now verified as official, kuona ena blue tick, equal ciugo iria akorwo akĩra Akenya oro ũndũ ũmwe na mafans ake. Ebu guess ni nani amepewa blue tick? Na finally jina yake ni wa cai #Gĩtungati008 na mafans nĩ makenio nĩ ndeto ĩno mũno, and once more congratulations Gĩthaiga wa cai. Moving forward, rĩu nĩ kwanyitana makĩria Akenya magĩtigwo magegete mũno, no nĩ thutha wa Gĩthaiga wa cai gũkorwo akĩrekereria post page-inĩ yake ya Facebook, na nĩ post ĩmakĩtie andũ aingĩ mũno gĩ-quote ciugo iria andĩka. Wamikorogo please, ebu usitafute uga na jina yangu. Worship your matron without involving my name. Vita zako na bishop hapana letea mimi. Mimi si pastors. Nimeona kwa your weekly post za kutandika JCM per your contract umenitaja. We nikome mwanamke. Bweka bila kunitaja. Na madam mwenye hii Bosco, tame ya dog. Asiniigize kwa drama za upusi. Na Muhiru mnaonekana wajinga huku nje. Kama ameenda, ameenda. Ama hii dudu ilikuwa size gani mnashindwa kumove on. Heal mama, heal. Na nĩ post yakorwo ĩkĩgĩa mafans mũno, aingĩ makĩrigwo nũ wakorwo akĩhutia Gĩthaiga, amwe ya mafans magĩteng'era thĩinĩ wa comment section, and these are some of the comments. Who is touching my brother? Magũtũra mathiũrũrũkaga ta nding'oing'o, prophets of doom. Wathuko rimwe. Huyu mwanamke hukaa ni kama ako na bipolar haki. Kwanza bishop huwa anauma huyu Wamikorogo. Si apone haki wui. Hii ni baya na yeye. Wamikorogo ni judge fake. Sitawahi sahau hiyo siku. Ni kutumwa ametumwa, but ni sawa. Healing is a process. Wamikorogo tafadhali wachana na Gĩthaiga wa cai. Kwa hizi drama zako. Enda ukapigane na huko na drama zako. Na ndeto ici tirathirĩra haha ciatĩra, kuona fan ũmwe wa Gĩthaiga nĩarakario mũno nĩ ndeto ĩno ya kũingĩrĩra Gĩthaiga na kũhiũka kamũtĩ page-inĩ yake ya Facebook gĩ-quote ũrĩa akorwo akĩandĩka. Wamathu fairs, let me be clear. Just because you started something in God's house doesn't mean you automatically get to own the church. Even when you are away Wamathu fair, yes you gave, yes you served, but no, you are not the foundation of the church. Moses led a whole nation and still didn't step into the promised land. To be continued. Na mwĩroreri gũkũ gwa Kikuyu Hot News TV, tũkũrehagĩra ndeto iria hiũ itarĩ irahora, cimenywo nĩ mbarĩ ya Nyamenya igagae. Stay tuned for more updates.